khotbah dari Amang Pendeta itu ini ya cocok, memang pas buat berkeluarga. Yang jadi kalau Bapak sih nggak usah panjang lebar, itulah Pak seru-seruamu bekas seruamu nih. Jala-jala tok kamu mak akan nauli di nai pasa ni Amang Pendeta nakina nih. Ate burju berkeluarga olah nih dok. Kira alaya kurang dah mak katai. Jadi nawar pangiduan na usah ada lagu. Permusik nami. Gabi Memang akan tinudu ni rohai. Tubuh lak tubuh sikoro. Tubuh lak koinang tubuh sikoro. Tubuh anak koinang tubuh aporu. Langsung. Asa marlu gamamu di sada solu. Mangalulu inarikot dalam ningolu. Ihayot maho di hatuaon mi tarikot Luar biasa. Boson tua pangalaho. Malo-malo mahuruku masih adopan. Masih ajuan mahamu marsadaroha. Burju-burju mahuruku masih madua. Buruah tahi. Asatata mahoinang murusi majuta. Ido. Bapak. Tinggal konon umaboru. Amina tua mon konon berokami nati lodo nirogami horas maho tiur malang kami manang didi epe marhuta homuse Langsung nema. tubuh anak koinang tubuh sikoru. Tubuh anak koinang tubuh aporu. Atahon. Asa marlu gamangamu di sada solu. Mangalulu inarikot dalam ningolu. Ihayot maho di hatuaon mi tarikon hamboso tua pangalaho. Malo-malo boruku masih adopan. Masih ajuan mahamu marsadaroha. Burju-burju boruku masih madua. Asatata mahoinang borusi majuta. Asatata mahoinang borusi majuta. Tepuk tangan aja kita sudah. Oke, olade. Kau pula dilatih gimana? Iya. Luar biasa, puji Tuhan. Mau lebih betulan lagi niku.